Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vakufa Kuvajta i Islamskom bankom za razvoj iz Džide organizirala je 1. i 2. aprila seminar u Sarajevu pod nazivom Marketing i upravljanje vakufima. Predavači na seminaru bili su ugledni profesori koji dolaze iz naše zemlje, Mustafa Hasani i Dženan Kulović, te gosti iz Generalnog sekretarijata Vakufa Kuvajta i Islamske banke za razvoj iz Džide. Seminar je bio namijenjen glavnim imamima Medžlisa Islamske zajednice u našoj zemlji te imamima Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Cilj seminara bio je razmjena pozitivnih iskustava, određivanje smjernica u daljem razvoju vakufa u Bosni i Hercegovini te edukacija o najadekvatnijim načinima upravljanja i investiranja u vakufe. Prigodnim pozdravnim govorima na otvaranju seminara obratili su se Hafiz Senaid Zaimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u našoj zemlji, te gosti iz Kuvajta i Saudijske Arabije. Želim izraziti sreću i zadovoljstvo što Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ima priliku da putem Vakufske direkcije, a uz pomoć svojih prijatelja iz Kraljevine Saudijske Arabije i Kuvajta, organizira jedan ovakav značajan dvodnevni skup koji okuplja sve glavne imame Medžlisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao i Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Ovo je drugi po redu seminar kojeg organiziramo u saradnji sa Islamskim institutom za istraživanje i edukaciju koji djeluje pri Islamskoj banci za razvoj Džide i Generalnim sekretarijatom Vakufa Kuvajta. Prvi seminar održan je tačno prije 2 godine, a bio je regionalnog karaktera na kojem je učešće uzelo 40 predstavnika islamskih zajednica iz 13 balkanskih zemalja. Nadam se da će saradnja spomenute 3 institucije nastaviti i jačati, te da će zajedno organizirati mnogo sličnih seminara koji imaju za cilj razmjenu pozitivnih iskustava, edukaciju o najadekvatnijim načinima upravljanja i investiranja u vakufe, te određivanje smjernica u daljem razvoju vakufa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u okruženju. Ovaj seminar je izvrsna prilika da od uvaženih predavača iz Kraljevine Saudijske Arabije, Kuvajta i Bosne i Hercegovine steknemo nova znanja i iskustva koja će nam pomoći da vakufe u Bosni i Hercegovini adekvatnije unaprijedimo i razvijemo. Na taj način vakufi će moći dati svoj puni doprinos vjerskim, odgojno-obrazovnim, socijalnim, humanitarnim i privrednim svrhama za koje su i namijenjeni. Promjenom društveno-političkih sistema u Bosni i Hercegovini na vakufe je vršen poseban atak koji je za posljedicu imao nestanak velikog broja vakufa. Najpogubniji su bili zakoni o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, konfiskaciji, eksproprijaciji i drugom. Nepravda koja je učinjena prema vakufima je ogromna. Stoga, na nama je da postojeće vakufe adekvatno zaštitimo, očuvamo i unaprijedimo kako bi sutra mogli reći sebi i drugima da smo svoju dužnost ispunili i da smo učinili sve što je bilo u našoj moći. Takvim trudom i zalaganjem, ako Bog da, vakufima možemo vratiti sjaj i značaj kojeg su ranije imali na ovim područjima, a u tome će nam svakako pomoći naša braća i dokazani prijatelji iz Kraljevine Saudijske Arabije, Kuvajta i drugih arapskih i muslimanskih zemalja. Seminar je otvorenim proglasio i izaslanik Reisul Uleme Nusret Efendi Abdibegović, travnički muftija. On je čestitao Vakufskoj direkciji na organizaciji ovog značajnog skupa i zahvalio državi Kuvajt, njenom generalnom sekretarijatu Vakufa i Islamskoj banci za razvoj iz Džide su organizatorima seminara koji pružaju nesebičnu pomoć i podršku našoj Vakufskoj direkciji. Vođenje, organiziranje i osmišljavanje rada unutar Islamske zajednice, a posebno u Vakufskoj direkciji je ogledalo koje svjedočimo ovih dana. Vjerujem da i vi dijelite ovu ocjenu. Očekujemo i nadamo se da će i ostale institucije unutar Islamske zajednice pokazati jednu svježinu, jednu odgovornost i jednu spremnost da se suoče sa izazovima vremena kom mi živimo i da ponude programe koji će odgovoriti svim izazovima onako kako su to naši preci znali napraviti iskorak za vrijeme koje je pred nama, a ne komentar vremena koje je iza nas. Vakuf je trajno dobro. Ono svjedoči i on svjedoči ljudsku dobrotu. On također svjedoči i zahvalu
čovjekovu zahvalu na blagodatima kojima je Allah dželešanu počastio i koji je čovjeku dat. Cilj vakufa je unaprijediti, olakšati i osmisliti dobrotu ljudske naravi i skinuti poteškoću koja je pred čovjekom, koja je pred institucijama i koja je u vremenu pokazala svoju važnost. Zato je bir dobročinstvo, zato je vakuf trajno dobro i zato su ljudi koji rade na vakufu i u vakufu vakifi i oni ostavljaju tragove u vremenu i prostoru onako kako su mislili, onako kako su radili i kako su najbolje znali posvjedočiti svoje vrijeme. Sposobnost je ogledalo vakufa. Odgovornost je ogledalo misije. Biti sposoban znači pred sebe staviti određene ciljeve. Ispuniti te ciljeve znači biti odgovoran. Vrijeme koje je pred nama očito traži jedan takav pristup. Neću otići daleko ako kažem da ovaj aktivitet vakufske direkcije postaje proaktivitet. Misija, promisija. Podizanje ovog načina iz seminara i vašeg okupljanja i susreta, sjetite se da smo nekada imali seminare u Gazi u Srebegovoj medresi, u našim gore spavaonicama, a danas imamo jedan ovakav visok standard i visok nivo okupljanja. Zato želim još jednom da čestitam doktoru Zajmoviću i njegovom timu, da se zahvalim svima onima koji su iz Kuvajta, koji su iz Saudijske Arabije pomogli ovaj program. Mi u islamskoj zajednici imamo pred sobom dva izazova. Prvi je izazov, čini mi se, kad je u pitanju vakuf, čini mi se da smo njemu dobro odgovorili. To je izazov novih projekata i novih objekata. Ova generacija svjedoči da izgradnja prostora i objekata jeste osmišljena. Tu nemamo određenih sugestija ili primjedbi, ali ono o čemu bi trebalo razgovarati u ovom vremenu, a čini mi se da vakufska direkcija pokušava to kroz administrativno slaganje vakufa i evidenciju, jeste da zatečeni vakuf treba oplemeniti. Je li to oranica, jesu li to šume, jesu li to određeni prostori koji su zapuštani. Na tom planu voljeli bi kada bi današnji seminar pokazao neka vaša promišljanja, jer marketing ovdje nije u klasičnom smislu marketing. Ovdje je marketing predstavljanje vakufa kao njegove vrijednosti i cilja zbog čega se uvakufljava, a to je ono traganje i želja da se postigne Božje zadovoljstvo. Kazali smo da su učesnici ovog seminara glavni imami. Nisu oni nepromišljeno odabrani da budu interesna grupa na ovom seminaru. Imami u Bosni i Hercegovini su na svojim plećima iznijeli sve terete sa kojima se islamska zajednica i Bošnjaci suočavali. Biti imam ili glavni imam u nekom mjestu ili gradu je čestita i veoma odgovorna funkcija. Ovo se posebno odnosi na imame u drugom entitetu, gdje oni pored svojih redovnih obaveza obavljaju i druge mnogobrojne poslove za potrebe islama i muslimana. U svakom slučaju ovakve vrste seminara su važne zbog toga što je vakufska imovina inače i do ovog rata, a i poslije rata bila ovako pomalo prepuštena, zapuštena, ostavljena, tako da ona nije davala svoje prave rezultate, nije služila svojoj pravoj svrsi, svojem pravom cilju. A pogotovo ako imamo na umu da su ogromna vakufska dobra oduzeta od strane države na ovaj ili onaj način, nacionalizacija, ekspropriacija i ne znam kakve sve, na koji sve način. Međutim, to što je ostalo vakufa i to što se nadamo, ako Bog da će biti ponovo vraćeno, vrijeme da znamo, da naučimo kako s tim upravljati i kako se postaviti prema vakufu da bi on služio svojoj svrsi i dao najbolje rezultate, ono zbog čega ga i jesu određeni vakufi uvakufili.
Kako po tom pitanju stoje stvari na području Medžlisa Islamske zajednice Žepče? Pa na području Medžlisa Islamske zajednice Žepče mogu vam kazati da možda će biti malo neskromno, ali mi smo na području Medžlisa Islamske zajednice Žepče već uradili neke stvari na unapređenju vakufa. Naime, sve postojeće vakufske kapacitete u vidu parcela, pašnjaka, oranica i tako dalje, koji su bili zapušteni, zarasli, ostavljeni, sve smo ih obradili, sve smo ih uradili, priveli kulturi, skoro sve raspoložive kapacitete smo trenutno zasadili voćem i ovih prethodnih 4-5 godina intenzivno radimo na uzgajanju tih voćnjaka. Očekujemo, ako Bog da, već ove godine da ubiremo neke rezultate. A mogu vam kazati da smo oko 130 dunuma vakufske zemlje mi u Žepču oteli od korova i priveli kulturi, zasadili i radimo na to. Na početku samo da se zahvalimo prvo i Rijastu Islamske zajednice i Vakufskoj direkciji koja je pokrenula ovakvu jednu inicijativu da se javno može govoriti o vakufu, o vakufskoj imovini, o njihovom napređenju, onome što se može spasiti, onome što se može eventualno unaprijediti za dobrobit cijele zajednice, za dobrobit naroda i za dobrobit na kraju krajeva ljudi koji su dali u vakuf dio svoje imovine, u vakuf sebe ostavili trag u historiji. Mi smo zahvalni našim predavačima, profesorima koji imaju svakako veće iskustvo nego što to mi imamo danas u Bosni i Hercegovini. Mi smo na nekom tragu, da kažemo, razvoja vakufa u ovoj zemlji i ako Bog da, nadamo se da ćemo ako Bog da tim putem i krenuti i da ćemo nešto novo saznati, jer iz iskustva drugih ljudi ja vjerujem da mi možemo naučiti i dosta više. Bilo bi naravno drago da čujem i profesore i mišljenja ljudi iz islamskog svijeta i islamskih zemalja koji imaju bogatije iskustvo znatno nego li što mi ovdje možemo i sagledati. Naravno i zakonodavstva tih država su malo drugačije odnosno na nas, ali dobar dio ovoga nadam se da ćemo mi ako Bog da moći upotrijebiti za razvoj našeg vakufa na području ove naše zemlje i domovine nam Bosne i Hercegovine. Kakva je situacija kada je u pitanju razvoj vakufa i vakufske problematike na području Medžlisa Islamske zajednice Banja Luka? Kompletan prostor i naše domovine Bosne i Hercegovine maltene je svugdje isti. Vakuf je ranjen dobro, ali vakuf nije umro, hvala Bogu, drago me Međutim, dosta rana vakuf ima na širem području, pa tako isto i Banja Luka nije izuzetak, odnosno na ostale krajeve Bosne i Hercegovine, gdje je veliki dio imovine naše oduzet, konfiskovan, ne znam nija šta je već izrađeno nacionalizacija, izgrađeno već pojedini objekti na tom prostoru, nešto je moguće vratiti, nešto nije moguće vratiti, zakon o restituciji još niko ne dolazi, to je na državnom nivou, mi se nadamo da će jednog dana, ako Bog da i to sazre situacija i da dođe do realizacije tog dijela, međutim, kako trenutno stanje stoji, izgled su vrlo mali i trenutno nema od toga još uvijek ništa. Dobar dio imovine vakufa na području Medžlisa Banja Luka je svakako oduzet, na nekoj većini mjesta je nešto izgrađeno, na mnogim mjestima gdje mi imamo želju nešto da pokrenemo, nekakvu inicijativu, da razvijamo vakuf u tom smislu, ne dozvoljava nam zakon, ne dozvoljava nam grad, ne dozvoljava ne znam nije šta već više politika i tako dalje. Ondje gdje je moguće napraviti nekakav kompromis to i radimo, svakako uz direktivu vakufske direkcije koja nam uveliko pomaže u tom poslu. Do sad nijedan projekat, hvala Bogu dragom, na području Medžlisa nismo radili, a da nismo imali razgovor, da nismo imali sugestije vakufske direkcije koja nam uveliko pomaže na tom planu da ako Bog da unaprijedimo našu imovinu. Pitanje vakufa općenito i unapređenja vakufa je kod nas bila zapostavljena tema, dugi niz godina u jednom periodu gotovo zabranjena tema, a u posljednje vrijeme zapostavljena i otuda ovaj današnji seminar ima svoje mjesto i ima svoj značaj budući da u vakufskim dobrima se kriju značajni resursi sa kojima treba na domaćinski način raspolagati i treba ih razvijati i to će svakako doprinijeti našem ovdje zajedničkom dobru i zajedničkom uspjehu. Kada govorimo o području Medžlisa Islamske zajednice Brčkog, kako to u stvari stoji? Ima li nekih posebnih izazova kada je u pitanju ova tematika? Ima li nekih problema, načina rješavanja?
Najveći problem i najveći izazov sa kojim smo se mi suočili, još uvijek se suočavamo na području Brčkog distrikta, jeste što država, kad kažem država, mislim na sve nivoe vlasti, nije vratila islamskoj zajednici gotovo ništa od nacionalizovane imovine tamo negdje koja se dogodila sredinom prošlog stoljeća. S druge pak strane, u Brčkom Srpskoj pravoslavnoj crkvi je aktuelna vlast do uspostave Brčkog distrikta vratila svu oduzetu imovinu. Taj debalans i ta neravnopravnost u Brčkom je faktor koji nas snažno opterećuje. S druge strane, mi smo imali nekih malih, sitnih iskoraka kada je u pitanju povratak vakufske imovine i ovdje želim istaći da je jedan od supervizora za Brčko, gospodin Rafi Gregorijan, vratio svojim nalogom nama jedan značajan objekat, medresu Ruždiju, koju mi evo ovih dana obnavljamo, a namjena je da taj objekat služi kao visokoškolska ustanova. Također, mi smo nekoliko vakufskih parcela kultivisali i u gradu smo zajedničkim ulaganjima na nekoliko na tom neizgrađenom vakufskom zemljištu podigli poslovno-stambene objekte u smislu da islamska zajednica participira u jednom dijelu te nekretnine, a investitori su uložili svoja sredstva. Recimo na kraju da je Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini posljednjih godina uspostavila vrlo kvalitetnu saradnju sa različitim kuvajtskim i saudijskim organizacijama koje na području Bosne i Hercegovine implementiraju različite vrste humanitarnih i socijalnih programa za sve njene stanovnike, te grade i obnavljaju džamije i druge objekte Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.